Yamfa kase no ensi ha na afi edidie kwan so yenye the bonkrata ne online stories na nne no hu se yasesemu kakra se kase no ebeba nonum abapa hosima aduanan enum ayese ewie ne nsia honum apa hosima edua na afi the bonkrata no so atwaso nti Benjamin Asante Dakon aka Asante Krobia aka Omanhene aka 7 aka Obolo Daddy ewa hasenti yemna kwa aba papa yemu akwa aba majoso na bibia boko de nyame adom de nyame ase na ovem level no so say fie eduane ne kofom ti bibia da say odi ani pressure na wotwe wiase wo hwe se de fie enuane ahodo ewo ho weekends we PR besra me oh okay na ensra no bae no na enam de opeso so ana mane bae na say ye obi a na so ansan ya kasa ye di nkomo ye di ya kasa ya numbi afi wakra me se woko na mzo ne onyame adme na juada idie you share wajumem no wakọ no wasaba wamfa ka mo se as wajane the key ewo ne dai ya hwehwe po nyina na me boa no me yehwe bia ohun hwe alo se ni obese kwa bia oja no efio ba na mzo ene nyame adme ne wasa me ko na mzo ya dai ya wajan bi ni bibia ka ho ni bibia ka ho enti mo amukọ sra man for weekends no so amukọ ba mi ensa na muka je omukọ a mesrew wa gasa ni so wabedi die wi okọ o se oja na de waba hwe ni ho okọ enti okọ de a afia mango ade okọ de a ene obachi nam na awi na osora ko be na se waba ha de a yonko sei enti okọ ya ma me hu se okọ anzi na me so me kọ amanako ana bibia tutwa kama enti wakọ na 20th February yes onyame asade na che kakra ye ko nti ahweye kakra no onyame nso adomo kakra very important onyame de biribi adameka odom ye nyina na mu waka de ye be ya abo onyame de na wo ye na tire di mo awie peyo enne se tutu anamonsi ye very careful about whatever we do ode na achewi obetire ni ma kyerɛw na o ma nneoma ese fata nko na aba wakwam se etochew kwa na still wo se onyame onim de nti asa nneoma nyina etimisi se de fia manko adi ka kyerɛw no sachai kakra bia ba edwumedi a yedi wanim ene no num bo pound ba minute aduana enum a yede kase na epem obo se epan no nsia nsem awodo a etwejo de obo kata ne nkoma awodo ebedi nyina no yede beba beto ama ho obehu akwasi nsia e wa ha ene anopai esan so de dwumedi sunko bi kra ana ebro ansa na yede agokansie ne ahosepe ne eye pensempensemu e de atoa so enti hunu se nsachai ne ba no na otiase we dem say putupru but montiase say edu ba bia saa na sese nyoma ne ba mo fanche mo ana mo so mo expect say bia me kodware nyonsia na me hu afia na ma ese na ma fanti one miss afia first flight no 5:45 no ba the second flight it you be say share the third flight kwa come to yem ni nyina na say pese won so oye part of Jumedia yedi e wo ha ntiere saa ensacha kese we pa ede abroad mo ni mre obi da ma wani mmere obida tini eka se oti pupu a wo modin na ko obidi nyame ihira obi a da nyame asefo nhira odi ma afia bankwa na ka che onyame se onyame nso ndomo nya ni breso because baby ani bre betimi di wakodi no wanka se otwe ani behwe wachi na fa di ani bra ye wa ore be ho wa brabom ani bre ani ahoye a ani pesem kuminya anenam enya de papa nti wo hye na wotwe we ase ne de gitum se onyame bless you obi a mesrew ebedu so de so said ye kan de bia da na ebi ba hema kire bi ba no pa ebi ba wie ebi ba nwumre na ebi so abadesium maybe yours enam kwanso eba some few seconds away tinya abotre kakra bi na onyame ebeti nanim e de akiro afensu de hia me kase pa na se Ghana yenwene Ghana ho our sense of patriotism love for the country truthfulness and transparency enye adwuma. It doesn't matter the political party or it's very important. So A and I will B, O C and I will D. The said there were come so kese pan se bribia da in Ghana. It's important. Ti hunu se ube to Ghana na mono na bribia da Ghana enye so papa ebe boa me no mi na ya dachi. Tifia. Well, I'm saying some of that. Me was saying sumano. Baby na nkola no mo ko super trainer baby ana omo super ahaya no mutito Ghana haya eti akosua ni and dust mo ana etiti no nana omo wo
a friend say as a director oh yes adwuma no me fi nana bibi why adwuma oh yes o ma ye adwuma kyerɛ nkura why adwuma why adwuma na mna boso why adwuma na boso why bi do baby no na me say any omo en graduate chimra no mo batu adwuma bi preko talent ne de wo ho e wo hey so omo to nwom nkura nketo omo de live kyerɛ omo ye too much obi kura ho ade ono aye na nwom kura de ne ba so on live a emu odin ti no instrument ya drum na esika ni instrument plus final patrons spray grace accordia with cash for electrify hey na again what dey no no ba da to nwom za no enkura ne ya de omo ya de na de odi first no Victor Chuma mbofo ne de enu de na ne dress ni yesu ka tese mi afrika na mi hu no na mi hu se de otie no omo ya de enkura na ya de omo nyina but se de bia kana kwa na kan sie de de obi be kan no obi so because enkura so de na me pani kura na me hwe kura efa bi na ya wo mi mu ti mi ya sure se enkura ni bi be better because obi anim so ya de ya mpa se awie no enso ho a awfo no ne ye nsuruma asin Adom TV brand no megiri se awie no anamo asisi tu se koso defe krokro mo esa twe omo ba e bi sunyaza we no awfo no ye nyina ehu amane se ye bo take place di no se na dwuma ni asesa na me say enkora ba nso agina ho na so obi adi third eno woni mu asesa ye na kwa na sometimes so voting ne ka ho so hu se wan to ade no obi ba to adi obi beti di adi nkunim owo so omo nyina ya ade ba obi wie no ne bi voting no na be count more na judges no so di aba enti eho asam no nti won some for more no NDC so director say minority new appointees no dey one say asem dada I think that the NDC for you no many omo adwene akwan nyina so if we say the president his excellency na Adom Akufo-Addo ba be ka kire say ye ma na kwanya no ntim fa nipa dodo mra na aban mu no mu ntim nye den entete ne omanya ne omakama kama ifie na atwam ifie miensa mu ne ye ko the second term the next year, I'm the chair election year. To be soon could be any. Ubun compons or 120 or so ministers now. I didn't such a party portrait, private or material. But where's your class? I mean, who knew one be or more? The money knew or quite be soon say. Or more dreaming, almost she say, your new people, ministers, deputies be one, or me and sa. What I say, it's about it's almost say be a deputy, and can't obia more nickel trade. Now do we have a share? But what's our costs and for because Katie for even though on ye, Brian for sticker for so I say, into more dreaming, almost say, and deputies, especially almost would say. Abaya me atiase se ebra ewo mu yi ya hohihia ntie nyina ye nkura kura kakaka tisi ye kura kura ho a abaya eze o da na di kire ye ko che se hair cut na start wo abaya na di kire ye se sa na ehu se wo ma we a mikra meka se eba musu yi mi ankasa ebi ba so mi fili bi ba okoso ye ne se we dada na bia na se wonti di obi ni nyina mu no adwobro ni nyina mu no adwobro because the extra ko nyina better waste time because omo we no kura no and then ye be hu mo approach no either say on better also eba sa committee we almost appointments now omo nyina pepepe even though Joe is there teaching no omo nyina number we 10 ah we 10 NDC 10 MPP 10 na Joe is there teaching nti minim say won be kwa akotena se omo mi oma no ana omo ntena se omo makura ana se omo betena se nemo anti ye hwe how because so kasa kura dia majority carries the vote at the end of the one and mama final e no na ye hwe enti kwabna sanfoforo mu yara ho se na mpese no kwabna de ya ni kan ye ho anyaba ya bana ba free Turkey mine mo achu twasam eno ana awraho ne mu ya this year wono anante ko ye de ne flight and then oba no ne adan ne niema ne de na bantima pani abede ya kire se ne wo se wo mine ye ne de crowd ye de hye na chi no aban no aye krado mbe ye no na nya bete na mti wa hwe ne yire ne mba e wo baabi body na bedru ha na oba ne de wo suama ya ne ye kasa abrofo de ai se o mutimi te ne ma asesa ba we de wo de nti ase no na me yonko ba kwa no pe ya bona mane se ne ma me 91 wa free o kamu US ana me ka je so kwa kwa je 91 de o se da bi enye mfie na ehu ame hu ni bi na ne ma bia na me ne kan ko bia me ne di wanyini bia so eda ya
but na sere sembi nti no emu ya na de bia da ko so sem yeah wo hwe we de na emu ya na de fe wo na chikura ne se efiam se nipa ye be ye bi na me ni nyina nipa be bibi nipa lumba nyumro se nipa be gi ni din wa me pe nyini che even though sa nyi nche I disagree say e se nyini che because nipa na chira sem no e fe keke akono se prison for create issue you know now hwe mofra ho do so say o che say o nipa sonko ohoho Nigeria ni a ohwe no yeah o nipa sonko but ni nyina mu ya nti nyame ase na ya meka no nyame ye te na se enye kra. Okay, so in some of what we do the workout and they bring my kwan quickly they bro ready ka you was to say and such raba edwumadi ayi o bedwam so tie free na akui fia wan kwa yi was to say ohwe now this answer share no so pepepe ye twe won pe akwasi sia de nkomo bi bre wa wan kasa ba uzampa the kureni nkomo na the new crusading guide say we are making giant strides in education reformation in the country and enim kase power say gold for oil chain. We will monitor every step. We are sector minister. Yeah, Dodona friend Napo. Nimnyam for Napo and Akase. Abu Jinapo King Charles confer climate change and what's them Abba. Sanso na era PC appeal for I was in Bibi Obakon in person. Osu. I weep anytime I visit my constituency. Daily guide Eddie Achun for late. Kasia Pabeto. Any man say Achu's body arrives and KNUST falls to death. I didn't see it. Kumasi. Na homti pa na aposi for yen hwemu ifara mo ko checke eye ne nyo ba ko menu bi no nyo bi so a eyi band megidis aposi for hwemu abeto dwa quickly na bia ko so take action against African coup na Adom Kwaku for Adom aka say Baumia still show at Kwaku and what some the Ghanaian Times say nation grieves for Christian Achu as remains arrive home for burial and what some the Ghanaian Times ediaba 4 soldiers 1 immigration officer, 8 fake security personnel grabbed for extorting monies from minors. Inti adwuma ye kan wa sem de bia da illegal mining. Nipa binum emu enan ya soldier for ba ko immigration officer enwotwe eye won a won ye fake omonye soldier for omonye police for omonye immigration omonye fire omonye obia na omo share soldier for ntade omo jijiji sika free eye illegal miners no ho ya kire omo sabria ene the Daily Graphic so they are true for Yinaba government to support Achu's burial. Any Makasi policy GRA SML Ghana collaboration 3 billion Ghana cedis saved since 2020. And want to send strong message to coup makers. President Akufo-Addo tells international community and Ghana UK commit to biodiversity protection and what's them Abba. The find that the Democrats say coup are not panacea to Africa's problems, President Akufo-Addo say, and Dr. Educhum touts progress of new education reforms. The final Democrat Ediaba. Ghana and UK renew pact on biodiversity protection and preservation. Era aye Abu Jinapo Brosha Ken Charles Oneno Edisa and Komokamakama. Inti quickly there. The Democrat dey bro ye back no ohun mfoyin bi wo hanum say ya won a ye ka won ho asem no the new addition to His Excellency Adom Kwaku ni team no era sticker era KT Hammond era Brian Echampo enum na krata free ye NDC amanyukun ehye wono dom kuma wono ma hye bedwam say sa nipakuo miensa we a Adom Kwaku ede na ba His Excellency no omo mu fi obia Momunya part of that process. If we say Ghana ye wa ho kire mu dia de kire ne say esese adwene ho say yenso aban mu mpanfo ne mampan ne napamfo no won be kat ne o mabi so na o betiti ne o mabi so ama bibia atimi akokama de ama afia ntia ne ya kwasisia ya krado onfa semi di camera o kan ho na say won na awie yep no ma yentwe ho mra na kwasi ento so
Well, yes, Abba, me catch you say she's a try from Kokra na Abba, Badwam na Adom TV, multi TV. So, and they presidential correspondent. Ono ne timi siu o man ne kwabna sante e ma edu aya asendi bia ja hwehwe manim sa o se a mehwe wanim a papa opo wasem do na ska o de so mobo no anka o mpejam kakra ni nyina mu no ye ka na kokom ama asem de bia timi atwa enne e ma ho a se me pa na manya akwanya ana me be ma mia nkasa menua akwasi insia akwaba na watimi de asem di ka e de ba asem di ka ne susu aso nyina ne se enioma bebre wo hono ma ne kana ayekana but ehia yen se ka iti biribi adanse anka aka ye ho am ye ntimi akika kansem bi se ankyere ye ho a na am ye ni ama ye ho so ntema ye bi ho ana afei obi de 6 adan ye 9 na obi de susu aso nua adan ye kwaye ti botae di bire onyina ne se obo se nsema wodo akwasi bekika nsem no bi wo hono ma wo ti ye ampa o sanki ejato we di refi ye kakra we di ampa ye se sori waka iti fi sabre ko bia no bo sa akwasi nsia ne me bedi kita ho kama mesrew onye nipa odaboko sa ti hu na hwani ye na nsibo beti bi de pia fi na nu baba akwasi ma chi ma Bibia kama it's good to meet akwasi besi ya ko tanya jwa keto ede do nyame adom ya ka bom ya be share wa e fie boko boko na so e what dan wo hu say asesa kwabla sesa na Friday no bibi sam say Dominic bibi sam say Are be because so vast day na ma all of us say dey vast day we no asesa very worrying very worrying asesa ma yes what you want say If I so do unkoko otra konongo na kodu kumasi na udu techima na weekend na me wo na office na otise mfraba na ebo no minim ha de be wura mu na mo say ba otise mfraba na nkasa na emo ohia nkasa ma say bibi omo polo so de mo due too much nkoko ne brief one de e bo mo due anopai harapa kwabra boko say bia hye bibia kama just the fie na me economy no Korani didi dudu etiama Asema na baka cha na we can about efie economy asem ye nwanum national service for no yes SCM faso nto aban penfo nim say abosome nan mu no mo we 4 months omo allowance ne mai Adom monko sa hyehyɛ foforo no mo say omo register den omo ye bibia wie omo verification bibi also mo ye for akatwa no say babia no ya count obia number of days you dey ekọ adwuma ama babia no won pani na sign every but sister say fed one more we ekọ we abosome nan emu no would you say da otwe be di nko mo problem for share na omo kan wasa kwabra de ba kwem say na otwetwe mu na woni anochwa ba eka wasa eye sanitary part ne da ye mamu ase no yes ne bonaiden o pad no sanitary pad ne bo aye den ama se ye kasai kwabra me ka eniema ye maame no bi edi siesie won ho ye nnuama no bi edi siesie won ho a osebe fem tamwa enkan na ye didi siesie ho ebre bi atwam a empenfo bu amane ka kire se oba ne kro me se oba se ka once sa o pad within a day depending your flow kra no between 2 to 3 times. But a sanitary pad bore up from 5 Ghana cedis, about 8 Ghana cedis in 2022. First quarter, 5 to 8 Ghana cedis, first quarter of 2022. Wow. Second, third quarter of 2022. And the page here at the court 15 Ghana cedis. Pardon. And now I'm not going to say. A bit turn as high as 22 Ghana cedis. Well, on time as you the all cano. Ebiana agron debia da meka yenkendi we che calculate this ya na ya mosokra we 22 na maza. No kra pa ne say. Sad ye we very very important. To ye nua manom ye yire nim ye ofa asenom ye nananom. Etisi ya hwe ne anpɛ ho asema nka. E ma dodo na se be ye potem ni nkuro nkuma anim no. What they are going through and what they are applying at that time of the month to replace Saturday we know. It is from 5 to 8 to 22. 15 to 22 cents. Too much. And it's a ma air top. Now, Kwabena, what a director so I can that, yeah, be any more di komo. I think says Kodo Aisha. Yeah. Any mammy di komo actually.
ade o mo de replace pad no mo ntimi ento no ye o mo de sie so ye hwe bi ma director pacho me no enskomo atwe o mo ne ye atwe ni bi wow 6 CD ne 5 CD ba se si anu akosoro pa na boy den 25 CDs no to da me nye scan nto nti 0 na me use sese first no na 5 CDs ne 6 CDs ukuta 5 a utumi nya bi 6 CDs wo nya bi ba sisi anu 25 CDs na akosoro na boy den to da me use 1 pardon one by third and so I'm soon be one so I'm so 1.5. Yes, Rana, Sissy Adie, and your mamma din pa. Yeah, I war and buy you on a kaya, ye home dear, a yet din to me talk. Am I when I am bound to yes, Rabban say upon a church, no man your mamma go for mine. I'm a ton about Sissy Adie, to me talk, Yammy and sending now. 0 na you used to say. Pardon, you say, boy, the first and near ton of 5 CDs, say 22, 30 CDs. Into more day. Me my 4. Or when you 18, 17, 15. Last one, 13 years. Me na me top Adom. Someone ye Juma. Timiana me support to. Timohe won't be being a munya my. Me so me used to be into me can 5. Me top first near ton of 7 CDs. Say back when do 20 CDs. 100 Ghana. And minister send ye use tiro and send the tiro no po yen to me to nti say ye ko ye ni say tiro no cry edu 4 CD set 2 CD 50 pesos nti no so 4 no so calculate na hwe ba wo 4 na ye bre ye mako school ye de we su be ka ho a enye better sa eti oban epino no say tiro na busan say pa no ko to ne kura na timi so emoje no say na campus tiro akwesi no kwene say ade bia odwuma edi yes you know anope mo fanche see edi san komo yi obo ana bia cafe no set breakfast for the family no mo be di misre mo fanche it's important that we talk about this hwe tiro no odwuma edi ana eye pad nso ewo dwuma edi kan e kwa de ye maame mo no mo twetwa ntoma na omo de ntoma na edi say dwuma no ene ya pagya emu but say ne pa e be sa go back to tiro na I replace the pad. E hun sunsan so e de be breye no. Nti nkomo asese ye sha asese ye de say e kwan be na ye betimi afa so a enipa dodo na titiri wo ye potem ni nkura no. Wona timenya this at a reduced price. Obana quickly yes antwe abampanfo adwen ensiso mpacho mame city newsroom story no da mame city newsroom de no na kwabra nhwa de eto ya eda pad so ewo yemam no eye 35%. 35. Next MPP government will scrap tax on imported sanitary. Yehwe date no August 22, 2020. Nti bra na ye be second term ama MPP amanyuko. Yes. Wonu ebo sha wonu say. Asem omo ka che ni. Na before that na ye ne aman bi ti say Uganda, Rwanda, and Nigeria, and the tour eda ye pad eso. And as how my men saying eye eto no e be free wonam. Ghana da so gina ye na so ama 2020 ye ko general elections no NPP share Ghana for bo say ye din hye be gu akom eye eto na eda sanitary pad so na ma rowo wom eto na eda sanitary pad no ya classifying as luxury tax. No sanitary не luxury. Eto that tax eye pad so no classification akọ say eye part of the luxury taxes and the account. Either scrap or take off that luxury aspect. Yes. 2014. Yes, 2014. Bank of Ghana, a World Bank, and the Ghana Bank call and Shebi. I say because at that time, na pa no cry 3 to 5 Ghana citizens. I think I recollect that the NDC. Yes. Na empenfon timi, ye ma no timi entom wo mama no. Et World Bank the Ghana Bank ko apam say, yen to sanitary pad no enchema emayu ewo schools. And you can set here. Yes, now them. And the can be ma World Bank I withdraw. Who free sadim say Adom for cassette. It is hard ya withdraw. Am I buying a suspend here? Now look at the come World Bank exercise any from them. The way. Bahamas sanitary pad initiative is demonic Samyoku. That's 2014. 2014. 4th July. Yes. Said John Mahama ni abino abeji e manu moja e de akwa nyam komade.
This is how ye candidate Sanchez we ya NPP ba ye wa metoa so eto ye that sanitary pad so so ba be ye free wo am ye ma menum ye nua manum ekuma ha mo no onyi free no na kwabena 2014 there was a report by World Bank and in Penfold be a UNESCO bo ebetu just because of sanitary pad buana aid at that time they between 3 to 5 Ghana cedis 30% of yama go school now busum ni nyina no go school 3 weeks within a week 1 week na wom no be bu am salon ko because you be won timi nyeska ento pad no eti moja message no be cru school a na mfefo esre no yes raban mo fa ose enyoyo sanitary pad eto no NPP kaka them we say that was going to be one of the reasons it here Ghana for to abafa mo ampa Ghana for the osia yo to aba the ma NPP ye conference yam yesam ni that pain eto na sanitary pad so no ye be e dey free no akosi na mi shraw me da CP asemedika all the time this week next week all the weeks obesha akosinsia brought the way by ye enjoy no in the advocacy say sanitary pad independent luxury product there be sanitary pad ayade nyama ye nuama no ti akwan bi e be fa so a asa akwaye boshe from the New Patriotic Party one be mana ba form no into sanam ye ko e di ho no ebro